anak tinet pauli, di pa maginawang siksi, at ang wensan P60 kung ay na kailan makagargari. Umakit nga agpaiso, napisa pa'y nagpinababato, makaalino ti patong na, makaparuso pa'y lakimila. Agbabaketa, isukon ko na da kanya, uray manuy uyawenda, di damit na, tuy marik na. Agbabaketa, kuno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Agbabaketa, kuno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Di pumatol, hindi bakit, kasi kala at taglan, awan sa pulim di kinasamit, arakot na inage. Di bakit nasingsintan, napangluawan mintis, uray dukuri bet-bet, awan sa pulim inagagit. Kakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa di amot da, di bakit akaromansa, nagpay kuma, iganas na. Agbabaketa, isukon ko na da kanya, uray manuy uyawenda, di damit na, tuy marik na. Agbabaketa, kuno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Agbabaketa, kuno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Di pumatol, hindi bakit, kaskala at daglang, awan sa pulim di kinasamli, arakot na inage. Di bakit nasingsingbet, nabapangluawan mintis, uray dukuri bet-bet, awan sa pulim inakinagagit. Kakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa di amot da, di bakit akaromansa, nagpay tuma, ganas na. Agbabaketa, isukon ko na da kanya, uray manuy uyawenda, di damit na, tuy marik na. Agbabaketa, kuno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Pasama dagiti kalat ken sursuro na
permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos di babainda iposta pa'y ta Facebook da tay tao analain unay amagi apa isudan uwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay karamitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiinti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday ta tay agbibisin at tadakets nga apal na pasama dagit igalag ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos di babainda iposta pa'y ta Facebook da tay tao analaing unay amagi apa isudan uwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay karamita chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no bubrana isuda kita tay mang perperti tay tati libangan da nusika ket kimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at dadake sikat sa pulit.
Diyak payen maiuno agtatapaw agkanayon panunod ko awalan nagkaway mangiturong daytoy puso gutok na ang kakamakam ubiyag ay diyak payen maiuno agtatapaw agkanayong panunod ko awalan nagkaway mangiturong daytoy puso gutok na ang kakamakam ubiyag gutok na ang kakamakam Inayak ka iti napuno Inpatek ka teknaken puso Ngem sinayan mubiyag ko Sinayang mo adu a sakripisyo Jakman at ninamnaman Akas to'y di pagtingta Kasla di marakran Napuno nga ayan-ayan
minpinsan nga imka ikolbo